وجه 2000 منی ماهی کرگز درگوشین شرسر بیعیب زباد موشی گوهر حل حال و منگلی سروشین آه 2000 منی حیلا 2000 دکتر فرمانی بیمایشان سرجتا و خربار فرمانی بیمای سرجتا و خرباری گوشتگ ایسایا صاحب اقبالا بدای مناوتی مر گئے گمزدین حالا گوشتی ایسا اب ہے انشاءاللہ گوشان ترائے کھلین حالو احوالا حضرت عیسیٰ گو گوشتی اینچو ترا هستا تو مرته ترا یکیا کمک نکو گوشتی 400 سالا عمره منی عمر بیتا گوشتی 400 سالا عمر شد بالا بی ملال و بی رنج خوشحالا من ندیتا آروچی سر دردی نئی تپو استسکا جان گردی روچه بنی سرما شاهی درباران بر شهن شاهی تاج و ابراران چون نیت کو به سیل و گلزاران تاج ما اپراشتک من سرا شاهی منزل و فن بورتان جاهی محل ما گاڑی تا حسارانی لسین آهوگ مل گزارانی ٹیٹل آماد بندی دهارانی سه ملنت منی اسباب تمامی رخت جل خالی منی بادشاهی تخت وقتی که درد افتاده من سرا چون سخت نی من همیشه گویم که لخت لخت وجا من لوٹتان دانای طبیب کلانی هیلت نه بیایه نی منی وقت گوشه بیگومی وجا من لوٹتان دانای طبیب کلا ساحری سحر و ماجوبی ملا ये जरा बंद ताई दे शाबाश वाले शाबाश शाबाश मोला कदर शुमार कदर दे दो आहा साहिरी ये सहरो माजुबी गिंदे मुल्ला दुआ को तारो आ ईशान 2000 अरमा गिंदे तनया मचे खालिका फरमान हासिल ये मासू उलन नबान दरमान घर कसे बीचे मादरा हम पैदा नोश बेकान ये जवानी शक्करो शहदा सर बुलंद व बीमा जानब महदा आके बात वर्रमा अंदर लहदा चमा बचा चंगालान निशानेनान गश्तों के अजमादर मन मबातीना गिंदे काश के मन अजमा दरमजातीना मंगलों व आबी तजगर कुहेन गमजादी बिता बीमा अंदोहीन ये दुनिया तारीख भी नज़मन शुहेन रोशन रोचाफ
بیتا هم بوین حضرت عیسی شو در زمان بیهوش بعد 3 ساعت باز آمد هوش دست برداشت و گفتا فردگ پوش نی قبر احوالم گوش منا هنچوش وجا گوشتی یارم منا زورتا جاریه برت منا چو گستارین دهاریه برته یا جهلی قبر تهاریه یہ دگرانی ہمیں لاکا و دلسر منی گے اسی سارے نیم کو جہلیا وجہ بورتے یک اندے ڈگاریا و تنہا منا وافیت تہاریا دو ملکت کا اول ساریا گفت میں رب کا قراریا چیئے تھی دین و کہیں تھی پیغمبر شما چیئے وشے آہی بارگات کے میشے بارگا نہیں آیا دانا چیئے گوشتی تھی دین و کہیں تھی پیغمبر نیما گفتا اما جواب نکیر منکر من نه خدا دانم نه که پیغمبر من در زنگ دگتا من گوشتا من وابی تگم درو هنی نی دیگه درد کگم نه خدا دانم نه که پیغمبر ای آتشی گرز گونتا اسکر ای چوکه منی بالا ده جتا اکساری استحان منی سرما شتا یک بار اگر زبان بیتی من دهان یاور گولا ربطا منی پریا تا که 7 کشور تا 40 ساله شد همی زنهار جای گشتم و یک زدین سهمار آمد فرمان از جانب قهار گوشتی در جهنم شیعه برت اظهار جای گشتم و یک زدین سهمار یک مرد نامتی و مالک در همیشه گوید آهم یا حالک دیستی مارا گفت نالایک در جهنم تو بیا برو سابق خدمت از نام رسا کر فاسق گشتگ عیسایا صاحب اقبالا دای بناوتی مر گئی غم زدی حالا عرضی کو گشتی عیسا انشالله کوشان ترا کل حال احواله گنده من ندیتا و دا سردردی نه تسپو اسسکا و جان گردی روچه منی سر من شاهی درباران من شهنشاهی تاج و ابراران که دی تو مرد نامتی مالک و در همیشه گوید که یا حالک و در بهشت با جاودان سابق و دیتی مارا گفت نالایک و در جهنم تو بیا برو سابق و حزبت از نار سکر پاسک
وزی صبح بر حکم کرم سازه و بر صحابت حزمت و رازه و جمجمه بیارت همی جاها و حضرت عیسی که همی حضرت عیسی که پمیر رها کلها ات شاجت هما جاها و شکل گینی ات کا گنساها و عمره باقی بیدن 240 ساله گفتگی دین و گوشتی انشالله و محمد دستگیر با رسول الله برکته ها مچسی جسمی کلام الله سرمدی بچه تو چوپاچه نه پیدا کنه وہ جایسی نیو چند وجه ملا والحمد عالم الغیب سرمدی ذات سبحانه زیبدا شان و ذات سبحانه زیبدا شان واحدی مالک 9 چرخ سر سبزت گنبدی و ذات سبحانه زیبدا شان واحدی آہیے تقدیرہ پنجگیں نیکی اور بدی ملایا گو محت کشاں بسادیں برگے کاغدی یہ لقط ہی ستران کشاں چمر واردی غافل مردان دنیا سو جو سرفدی نیاکلیں دانش پروراں کلوش کنی وجہ منی نصیحت و برادری فندان گوش کنت چه شاہر باز ہیں گل حمدان ہر نیمہ کا چاک جنے بگر شاہرات کی یہ چیز گوشتی آکلیں دانش پروراں عقل و ہوش کنت یہ منی نصیحت و برادری فندان گوش کنت بیایت ہو بھی اللہ دمانے دل گوش کنت کہ صحیح وشی پہ یقین خاموش کنت شما شر بچاره از نوبت حضرت آدم شیش ادریس تا که میں سرور عالمہ اگر یہ کوڑی دنیا یا وفا بھی پا مردمہ چیر چتا شمیر پانیا ما و شما و ہر کس گون رما بلکہ صحیح وشی منی خاطرہ تری دائمہ بیایت ہو بیلاوتی کسا کارا گو شما یہ روایت در ستر دیستے اختیار منی بے مثال پندان گرام مرد ہوشیار وجہ شام اطراف در حدود مغرب دہار پدا حضرت عیسیٰ گفت گیا جاہی کنار آریو سایہ گتگار یا جاہے گزار یا جاہے گزار گندی کے کتا کلہی پاروے دیگار باروے دیگار پاکیں پھے پیغمبر ارزکان پیش کر دگارو پیش کر دگار یا الہی کے توتے خیے پا ادار خیے پا ادار ہما کل ہے رازان تو بکن
गोमा शिकार गोमा शिकार वाजा अजरे गैबा अतगत गोशा ए तवार गोशा ए तवार तो ये खल्हा परस के वत बीबी तई जवाबा तैयार तई जवाबा तैयार हजरत चौस्ता पेर को कांपोला सदा वजह हजरत चौस्ता पेर को कांपोला सदा तो कहे हाका कब तक आई बेचारा एदा शर्रे तो जैसे मर्दान या जनीरानी अमरदा शाह तो जनीनिये बारे नजर मर्दीनिये बोले तो इंसानी सरगिये तो दौर दुनिया या बितगे शाही या गदा या जनीनी बितगे बारे या मर्दानी रदा तो वती हालात खोल बेखान मना मालूमदार एदा वजह हिकमत जोर कुदरत पाक साहिबा कल्हा गश्ता बेदफर रूह खालेबा अस्सलाम या ईसा नबी अल्लाह मरहबा मन शाह सुल्तान बितना वजह शाम मगरबा गफ मनी बाजा गोशबेदार अहले मतलबा मन सरा सुल्तान जुमजुमे ख्वार मस्तमंद मगरब तख्ता बितगन शाह सरबुलंद कैसरी ताजगोनत मना कसरारी खमंद 400 साला मन नश्तगा बीर रंजो गजंद मन नगे तारुची च आखला नेके सोदो फंद आबरी बरगों दिलो चे मर गए अंदेशा बेगमत वजह मन हमा दहरा नाम मन सुल्तान जुमजुमत बक्तो पर जोर रैयतो राजो सरजमत गंदे फौज छो मुर्गो माहियो मोरा रमरमा फौजों छो मुर्गो माही गो मोरा रमरमा माने ऐशे अशरता मायगा ची कमत ओ मायगा ची कमत मौजहन शाही अलमुदाम ये वाबकत आलमा हम वाबकत आलमत वाजा फौजो छो मुर्गो माहिगो ये मोरा रम रामत हम मोरा रम रामत वाजा 2000 महरंगी जनो ये बेलो महारामत हम बेलो महारामत गंदे वक्त ना हो वक्त हलवता ये हासिन परमानत व हासिन गुमानत हमा चीनी रा का सामने मजलसा ये नाचो जमजमत वो नाचो जमजमत गंदे मनवती हुआ ताबितगा या आला हिम्मती वो आला हिम्मती वाजा हुकुमरा अनीमान कोर्तगात या ताके मुद्दती वो ताके मुद्दती बाले आज खुदा हुआ ताबितगा अंदर गाफलती अंदर गाफलती शर्रे मर्दी बितगा गुश्ती मा सकीने मेरे मन नमाज ना कुता खुदा पज्जाने आरता लाज खुदा वंदा बितगा अंदर गाफलती गुश्ती वजह सोचता हूँ करता वजह नादानी या बुती
بله بازرون بیتا دائما خوار و بیفتی من ندی دنیا غم و رنج و زحمتی خلاق فشا تاب گرانی مهنتی آخر العمر گردتا نوک نوبتی نی لگی چرخا زفتگت لیٹ و حرکتی بزا ملک بیت نازل بید با گور حیبتی گور گرز على حیا بر عجب شکل و صورتی حمیتی ما منت من یا عیسی نبی بازین رشوتی منگو منی زر منی دنیای چیزی که من هستن درستم بزنی بله یا سختی من بل موت سکرات سختی من یا سختی لوٹ مهلتی داتگی چم سهری منا گور رو دهشتی تو نزانت که حال کا نیست حاجتی روحی منی گتا با حسد و با دکتی نوشه نوشت من ناکامین دری زهری شربتی و یه و مرچی منی تاجدارین سرین کتا عبرتی تو واقع آسکتی گوشتی من خبر دیتگان آروچی خبر کے دل میلا پرتگان وچا منی پہلیگ یہ دے میں چا دے ما گوستگانت منی پہلیگ چھ پہلیگ تہا ڈنا گوستگانت توبہ توبہ گرمیاں کے مندر دوزہ بیتگان دوزہ باپا منی ماغز سر تو کا گرستگانت گاهی ما گرز و هنگری چولان بیتگان گاهی من دیو مرد کشین سران بیتگان گاهی من سیم و لوهین انبران بیتگان گاهی من جنبیری جلان بیریان بیتگان گاهی چمرگا آهین سیحان بیتگان تو ساکوشی تو کا بیتگه بیچاره و مدتی دیری من وادی گزبان بیتگان حضرت گوشتا ای غضب کشی حاکسار و دائما حالا وادی گزبانی دائما حال از وادی گزبان خبر عرضی کو یا عیسی نبی الله ناموار وادی گزبان هستن یک جوی اهی نام سحر चाहिए बाप आप बंदर लाफा जगर जाए गजदम वो हज दिया जंदे सर बसार अगर जना ई दुनिया या चोहप कना बिजीर जबर दर हजार साला मन कना तौसी पसतार छे मनी वस्पा हम आदि में हो چه منی واسه حمادی من بیشتر عرض بکن یا عیسی و نبی گون رب البشر بلی گنده دنیای نوبت و باریگی دیگر و دوزه حدیث من بسی تخلیف و ضرر و حضرت ये सरबा सुजदहा बुरता जारिया व या खुदावंद अज़मती किब्रिया व अज़हमा पाकियें रहमतानी गफारिया निजम जमा जात न चरे रंजवारिया नौबते दुनियाई बेद दौर बारिया देर रवि तागो अतका जिब्रील अमीन चेज़बे का ईसा सरा बरदार जमीन عمر جمجم هست 80 سال بعد از این جمجم تو فادا حکمت نپادا حکمت حلاک مبین السلام گشتی یا عیسی نبی الله آفرین جسم زنا که لا اله الا الله یکین لا اله نی دیگه خدا تحقیق الا الله یکین کلمه وانتاب نبی حتم المرسلین رحمه با مولوی عبدالله بکن در دنیا و دین